Aduh Tuhan. Ya. Wow. Aduh, katro. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini gengs, gengs panen-panen. Gengs panen-panen. Kita mau kemana? Apple apa ya? Apple picking. Kita mau apple picking dan ini ada yang astaga. Cius amat sih Cius amat sih. Ini lo lihat nih, ini ada Mickey Mouse. Hi, I am the Mickey Mouse. Hello. Mickey Mouse. Dan di depan ada siapa itu? Abang Kocik. Abang Kocik. Hai. Dan ini ada Pak Marpaung. Baby Yumi nih cius banget loh, astaga. Ya, sih. Waduh, pipinya itu Nanang tumpah-tumpah. Ya. Mukamu nah. Super gemes. Mama, Jadi kita mau ngajak kalian ke kebun apel. Dan di sana itu gak cuma kebun apel, mereka juga punya buah pir dan segala macam. Ada buah apa namanya, prunas juga, apa sih kakak menta. Terus apalagi ya, kalau musim raspberry mereka juga ada raspberry kalau nggak salah. Mama, Iya itu loh, di situ loh menta, di situ. Pokoknya kebunnya apa ya, punya beraneka ragam buah-buahan gitu. Dan kita bakalan ke sana. Ya udah, ini kita lagi di pom bensin, abang mau isi bensin dulu. Ini mataharinya bohong-bohong ya, geng. Kalau orang Balikpapan bilang, anak Balikpapan bilang ini tuh mataharinya botek-botek. Nongol doang, cerah gitu, tapi dinginnya ampun-ampunnya, makanya kita semua pakai jaket winter udah. Terus ini mama juga dari kemarin-kemarin tuh rada-rada flu gitu. Jadi harus pakai yang anget-anget, dan ini pakai apa namanya, headband gitu. Karena dia nutup telinga fungsinya, makanya dia lebar. Jadi fungsinya buat nutup telinga. Karena di sini sering banget kalau angin kencang kayak gini kan, udah mulai musim dingin, angin kencang tuh ngantam telinga gitu loh, gengs. Jadi suka sakit telinga, sakit kuping. Dan itu obatnya cuma satu, bawang bombay. Jadi bawang bombay kita kompres gitu loh, kita belah dua, terus kita taruh di sini dan dengan bantuan headband tuh kita tutup. Lebih bagus lagi kalau sambil tidur itu dikompres pakai bawang bombay. Ya udah, ini abang lagi isi bensin. Suka. Mickey Mouse. Kenapa? Yang paling. Pipinya dingin ya? Duh, pipinya Yumi dingin. Yumi-chan. Coba lihat mukanya. Ya, Mama. Kamu pegang tangannya dia. Iya. Ini menurut kalian ini apalah yang dipikirannya si Yumi? Apa sih ini kakak Zoe ini ya? Aduh, itu gimana sih? Hah? Oi, baby bear, gemes banget, gemes banget. Ini Wawaw kak? Wawaw apa bir sih? Nah.
Honig! Ja, Honig gibt's auch. Vielleicht kauft mir ein Stück. Papa will einen guten Honig haben. Applejack. Ini rumahnya Applejack. Wah, banyak banget apelnya. Halbes Kilo. Halbes Kilo, sehr gut. Zum selber pflücken habe ich jetzt nur mal Golden Delicious, Rehbeeren und Wiederwelt. Ja, Wie heißt diese Sorte? Jonagold. Das Jonagold. Red Jonabrenn ist das. Wow. ja, schön, schön. Kronprinz noch. Habt ihr auch Kronprinz? Rudolf? Aber die rechte Seite ist Lungenlesen. Ja, genau. Das ist Die linke Seite ist unser Gala. Gala, okay. Ah, Das ist okay. Kronprinz Rudolf. Der rechte da, genau, Ja. der da, ja, Ja, genau. genau, das ist Ja. so glänzend. Cool. Die Wolken an. Also, man kann darauf. Ja, schön, die Wolken, gell? Da oben ist ein Apfel. Gede banget sayang. Tunggu Winter. Ui. Wow. Oh, Cool. Apfel. Riesig. Komm weiter, schau da hinten sind so viel, wo Gotschig ist. Hey, gehen wir zum Gotschig, komm. Andere Seite. Ja, aber das sind riesig. Menta, nimm den. Kannst du den nehmen? Ja, der ist ein bisschen kaputt. Ja. ini kocik bisa ambil pendek banget. Ja, nimm. Putar. Ja. Den. Oh. Ich hab ein. Ja, komm. Drin, gell? Wih. Ah ja. Menti kalap. Aber schon schauen, ob sie auch schön sind, gell? Warte, ich helfe dir. Aber bitte. Hast du schon. Tadi. Jetzt nicht so viel Gotschig. Nanti kita bagi ke Oma, biar Thailand dan mit Oma. Bist du Samantha? Wow. Ya ampun, cakep-cakep banget nih, merah-merah, gengs. Ini banyak. Ja, schau. So viel. Warte mal, wie viel hast du schon, Samantha? Der Korb ist Bayangkan ini tahun depan Yumi bisa. Yumi kan nächstes Jahr schon selber pflücken. Ja, Lihatlah. warte mal, nicht so viel pflücken. Warte mal. Tengoklah. Ja, wir sind schon fast voll. Wow. Hey, Gotschig. Wow. Wir wollen andere. Also die roten, die passen jetzt. Mama mau cobain. Ya, ini Mama cobain yang ini. Ayo, bingung. Gotschig genug. Komm, schauen wir mal. Wow. Das Essen auch, weißt du? Du musst mit dem Gelbe, noch Gelbe jetzt ein anderes Wort sagen. Ya Tuhan, ini gede-gede banget. Schau mal, die Wasser runter. Kita cobain. Mama sama. Iya, boleh makan ya ampun. Makan. Makan. Look at this. Wow. Enak. Sayang. Enak. Mama schon mal aufessen. Ja. Wow. Papa, schau dir den großen Apfel an. Schau dir den großen Apfel.
busuk. Ja, genug Kotschig. Terus kaput. Dann das so rein und ist genug. Oh my god. Ini serentengan, gengs. Aduh Tuhan, bikin kalap ini. Enak lagi manis-manis. Kalian lihat pohonnya secetek ini. Wah. Kalian lihat ini satu pohon, gengs. Banyak banget. Serentengan. Sampai ke bawah-bawah nih. Tahun depan Yumi kesini bisa metik sendiri, tau nggak? Amazing. Out, out. Shaman, let's go up. Wow. Klik da. So yummy. Golden Delicious sind so. Sind sie so? Hier haben ein bisschen rote Punkte drauf. Nur Ja. ein bisschen. Passt. Achtung, aufpassen. Ne, Achtung, Kopf. Schön, ja? Mein Apfel ist runtergeflogen. Ja. Geht oder geht nicht, Kotschig? Sehr schön. Kenapa? Eine kleine Mini-Schnecke. Die Mini-Schnecke. Nein, Louis, nicht nehmen. Die wohnt hier. Nein, Louis, lass das. Na, dafür können nehmen. Das ist meine Schnecke, weißt du? Na, dann nehmen. Mama ist so voll mit Baby Yumi. Cakep. Seumur-umur ya. Aku tuh dulu waktu di Balikpapan iri banget sama orang Malang. Karena di Malang mereka punya kebun apel. Di Balikpapan nggak ada kebun apel. Di sini. Ini pertama kalinya metik apel di kebun apel, gengs. Aduh, katro. Wow. Jebol. Wah, itu ada lagi yang merah-merah. Banyak, gengs, jenis apel. Tapi nggak ada tulisannya ya, gibt kein Tafel oder so, dass man lesen kann. Was ist das für Sorte?
Wah, ini yang ukurannya biasa-biasa. Itu normal size. Baru habis sih. There you go. Oh, min lippen. Aku kan lihat anak aku kayak Satu. Banyak banget. Itu banyak banget itu. Iya. Lagi ini juga bagus. Wah, itu juga merah. Ya. Wah, besar. Kalap. Panen. Ini pasti ini. Ja, då kommer det snart. Wah, pengen itu banyak banget. Aduh, pengen semuanya diambil. Cuma kerjakan. Ini ada yang sembunyi. Yeay. Cakep. Papa gimana? Ini kekalapan ini. OMG. Oh, lewat ngelihat. Aduh. Parah. Applejack. Applejack Farm. Menta Zoe. Sa. Ini jenis apel yang untuk dibikin minuman kayaknya. Banyak banget. Wah, ini merah-merah sekali yang ini. Keranjang yang satu ada 6,28 kilo. Sama Meli Ya. Yang satu lagi punya Meta 7,46 kilo. Bisa minjem ini kereta-keretanya tuh kalau mau petik banyak. Applejack. Genau, Pumpkin. What? Und Honig kriege ich, wenn man dann will. Dari luar kelihatannya nggak ada apelnya, gengs ya. Ternyata di dalam-dalam tuh masih bejibun. Ini 2 keranjang kita full, 2 keranjang dapat kurang lebih berapa ya? 14 kilo lah. Dan rasanya pun enak-enak, petik sendiri, Bo. Crunchy-crunchy. Si baby bear masih bobo. Kelipet. Dan sekarang kita OTW pulang. Thank you for watching, geng. See you next time. Bye bye. Sarangnya.
Sarange. Sarange Mickey Mouse. Sarange. 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 Nach vorne. Mama. Sarange. Mama, wie viel Klasse ist Halloween? Halloween bentar lagi. Wir mit der 11. dann. Sarange, Yumi-chan. Masih gemes.